Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Rise and shine mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas, labi na sa mga mama, papa, lolo ug lola sa mga anak nga namahaw sab karon naka-tune in karong mga orasa sa atong GMA Regional TV Live. Inyong makita Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Laing adlaw na sab kapuso ug laing edisyon ninyong masaksihan sa atong programa karong buntaga. Hinaut makahatag og thrill and excitement sa inyong kabuntagon, labi na kay nagkaduol na sab ang kalag-kalag, di ba kapusong sis? Sakto na next. Good morning kanimo din ha. And good morning sa ato ang mga beloved kapuso nga way sipyat nga nakig-uban ka nato sa ato ang mabulukon ug makalingaw nga morning show program. And since next it's a Spooky Friday, makatingala ug makapahina mo sa among dalit nga episode alang kaninyo. Busa mga kapuso, ayo sipyata sa pagtanaw ang ato ang mga bisita karong taod-taod ug ang ilang ikadalit nga mga mahinungdanong impormasyon alang kaninyo. And let's kickstart this morning with a positive vibes. Among giawhag ang tanan sa pagsalmot sa GMA Regional TV Live Dance Challenge. Sa yun rejud kayo ang inyong buhaton mga kapuso. Gamit ang music sa ato ang programa pagbuhat mo sa inyong kaugalingong mga dance steps. Sama nihining gibuhat sa Iglesia Sisters nga mga tinun-an sa lungsod sa Pinamungahan. Pagka-talented mga magsuon sil no murag dunay gyud giliwatan. Mao jud sana all like the Iglesia Sisters. Tinuod. Mga kapuso, sa mga mahilig musayaw sama kanila nga nagpanikad na nga mukiay, apil na mo ipadala ang inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live. Ilaki pa inyong pangan ug lokasyon alang sa higayunan nga makita ang inyong talento ug inyong kaugalingon sa telebisyon. Busa mga kapuso, apil na ug ipakita ang inyong mga tinaguan. Oh yes, and let's start na our morning mga kapuso. Kay karong buntaga, atong mahinabi si kapuso actress, heart evangelista nga adunay bag-ong single. Sayron ta ang istorya kabahin ining iyang bag-ong awit. Ug ato sab mahinabi ang usa ka paranormal researcher nga maghatag kanato katin-awan kabahin sa mga paranormal activities. Ug atong ilailahon karong taud-taud ang usa sa mga sikat nga event planners nga nagpaluyo sa mga nag-viral nga mga photoshoot sa social media ingon man sa pagmugna og mga disenyo nga dunay tema sa Halloween. Karon atong mahinabi si kapuso actress Heart Evangelista. Ang kinaham natong tanan ug inspirasyon natong tanan. Sayron ta ang kabag-uhan sa kinabuhi sa gihulagway nato nga Queen of Creative Collaborations, the very beautiful Miss Heart Evangelista. Maayong buntag, Heart, and welcome dito sa GMA Regional TV Live.
I am Buntag Cecil and everybody watching, good morning po sa inyong lahat in Cebu and everybody else that's watching everywhere else. It's good to have you back here sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka na? How happy is your heart right now? I'm very, very good. I'm very happy. It's always nice to reunite with your loved ones and so masaya. And thank you sa presence mo this morning kasi pinaganda mo talaga yung umaga namin. Pero Heart, we'd like to know, what has been your morning routine this past few days? May ano ka ba? May daily list ka ba of goals mo to achieve in a day? Before meron akong list, but now I try not to pressure myself. But when I do wake up in the morning, I say a prayer. Of course, that's very important. And the first thing I do is I actually have bone broth. So that's my diet. Bone broth, coffee, yun yung aking morning routine. And we also want to know, ano yung mga simple joys ba ni Love Marie? Kasi your fans and your followers, they know how beautiful and expensive your fashion collection is. Pero ano yung mga simpleng bagay sa loob ng bahay na ini-enjoy mo? Alam mo, sa totoo lang, I just really like hanging out with people, watching a movie, kwentuhan lang, yun talaga simple joy sa akin yun. And siguro, kaya ko naman mag-isa, di ba? May moments naman din na gusto ko rin naman mapag-isa. Pero gusto ko lang yung nagtatawanan sa lahat ng tao. That's very important. So, me, that really sets my mood. And so ganun lang. Kasi that really matters to me. Kami naman, what sets our mood is following you on social media. Kasi lalo na yung umuwi ka sa Sorsogon, kasi para na rin kaming nakapunta doon sa Sorsogon, di ba? So pag-usapan natin yung sustainability doon sa Sorsogon. Ano yung mga nakikita mong mga best practices, Heart, para ma-sustain yung local tourism and of course yung mga local products nyo doon? We have to really acknowledge and show the world how talented Filipinos are and how our stuff are actually very much in demand. So when I went to Sorsogon and I discovered so many great artisans, madami sa kanila nag-susupply sa ibang bansa na hindi nga natin alam. And sometimes we forget when we buy something online, hindi natin alam galing actually yun sa Pilipinas. So, that's my goal actually, is to really promote local goods. Just being in Sorsogon, being surrounded by the green, surrounded by nature, fresh air, sariwang pagkain, isda, and all of that is, such a delight and a blessing. So yun, madami akong actually realizations nung napunta ako sa Sorsogon. And thank you dahil parang sinama mo na rin kami doon sa Sorsogon through your social media. Thank you. And talking about income-generating measures, kasi ikaw mismo, isa ka rin businesswoman, Heart, di ba? Sa likod ng pagiging artist mo, collaborator, actress, host, vlogger, and marami pang iba dyan, you manage your own income. Ngayon naman, ano yung mga financial tips that you can advise sa mga viewers natin, especially the career women like you, on how they can balance both their wants and yung mga needs din nila? Don't be naman so strict on yourself because when you work hard, it's tama naman that you reward yourself something because it'll push you to work and be inspired to work harder and reach your dreams harder. So don't pressure yourself. Another thing, of course, my advice is always about fashion because self-care, self-love for me is very important, and dressing up is something that will change your mood right away, instantly. So kung may gusto kang bagay siguro, okay lang na hindi mo siya makuha today. Huwag kang bumili yung mas cheaper version niya. I-aim mo siya kasi lahat ng bagay ma-achieve mo yun Basta pag-ipunan mo and you work hard for it, you'll be able to attain it. And from fashion, ngayon naman nakatutok ka ngayon sa singing mo. Kasi let's talk about your latest single, itong Breathe You. Kwentuhan mo naman kami, Heart. What's the story behind this song? Actually, this song is from my 2005 album na I never released. I produced an album long before, and that was such a special time in my life with everything that was going on. It was very memorable. And so at the time I said, okay, I wasn't doing any movies. I was just living my life and enjoying my life, but I was into a lot of songs. And so I said, I think I'd like to record my own album. And so
wala, life happened, madami nangyari, and I had to choose to just really close that chapter in my life. And you know, three lifetimes later, habang quarantine, nag-aayos ako ng mga gamit ko, and I found my treasure box, which I have treasure box for different chapters of my life. And I said, why not buksan ko nga tong memory box na to? And I saw the CD, and you know, it was such a delight to listen to it, and so many good memories. So I said, why not share this, because everyone's at home. May line ba doon? May specific line ba sa song mo, sa Brief You, that still has a very significant meaning for you? You know, when I was young, I think I was mga 21 at the time, I used to love camping outside, in the beach, on the sand at night, and then we would be under the canopy of stars. And there's a line there that says about the canopy of stars. And for me, that was just very magical. And whenever I hear that line, I remember exactly where I was. And it, you know, it's like a painting in my mind. What lesson do you want to impart through this song para sa lahat? Always be happy with anong pinagdadaanan mo, kahit sa past. We should be thankful for the moments, because that is just part of our book of life. So siguro yon, enjoy lang ang buhay, in short. Masakit man o masaya, parte pa rin siya ng buhay mo. Memories pa rin yan, at binuo niya yung pagkatao mo. It made you who you are today. And after releasing Brief You, will there be more songs pa ba to come after this? We'll see if I have more time. I don't mind releasing more, and yeah, pangdagdag sa playlist pag gumagabi na. Ayun, sana nga ma-release mo din yung iba mo pang kanta, and more to come from you, Love Marie. So please thank and invite everyone sa latest single mo, and of course, mga upcoming shows and projects. There's a moment in time na gusto nyo mag-relax o nabubuang na kayo pagdating sa pag-ibig, ang pwede nyo pakinggan ng aking kanta, this preview. I hope you guys enjoy this very special song of mine, and sa mga nakaka-relate, enjoy the ride. And of course, Heart, ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga kapuso viewers natin dito sa Cebu at sa buong Visayas? Miss na miss ko na kayo. Gusto ko na kayong bisitahin. I hope you're all doing very well despite of the uncertainties of the times. Keep safe and know that, you know, we are all here trying to make you happy through television, entertainment, and yeah, kapit lang kasi this too shall pass. Daghang salamat talaga, Heart, for joining us this morning. Daghang salamat. Ingat! And that was Kapuso artist Heart Evangelista, mga kapuso, nga way puas nga mipaambit sa nagkadaiyan niyang mga talento, dili lang sa natad sa acting o sa fashion, apan lakip na usab ang pag-awit. Hinaot nga ang bag-o niyang awit, ang Brief You, nakahatag og inspirasyon kaninyong tanan. Ug more to come pa sa pagbalik si GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, bisan sa kamoderno sa atong panahon karon, doon ako ng mga panghitabo nga lisod man sabton apang gikinahanglan nga pangitaan sab nato og explanation kung nganong kini nahitabo. Nasayod mo, mga kapuso, nga din sa Sugbo, dunay naumol nga daw modern day mystery school sa mga nahiligon niini. Karubuntaga, mga kapuso, magpakisayod ta kabahin niini, makauban nato sa paranormal researcher si Sir Michael Bautista. Good morning, sir. Good morning, Sir Nico. Thank you so much, sir. Welcome sa GMA Regional TV Live. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo. Sir, kumusta? Sugod lang ta. Pandemic experience ninyo karong bag-o, sir. Kumusta? Okay raman. We're still surviving, no? We're still surviving with the new normal. So, even sa amo, sa Magic Grove, sa among school, we're doing online classes for the adjusted me. New normal po that. Sir, while you're on that sa Magic Grove, sir, kining group of people nga po suama ninyo og mga interest, sir, nag-organize mo, sir. Can you tell us more about Magic Grove, sir? Okay. Magic Grove in Cebu is we were actually organized around 2013, no? So a few of my friends wanted me to teach them what I know. When people ask me what we do in Magic Grove, what I tell them is, I teach people how to think right.
by thinking right, they are able to realize their dreams, they are able to realize their wishes. So naiubang panahon nga kanang they use the power of the law of attraction. Na usahay they are able to manifest their dreams or wishes by using candles, crystals, spells, potions, things like that. Teaching people to think right, sir. Bali, pag-harness sa potentials o sa katao? Yes, that is true. That is true, Sir Nico. When our mind is not right, everything, all of our experiences, our immediate experiences are also not going to be right. Mubalik ko nimo, sir, when was the first experience, kumusta imong first experience, sir, and then how old were you when you found out nga you have this kind of skill? Okay, that's a very interesting question. I was still a kid. I was still a child. I think I was about 7 years old. And then, nakakadlaon to. And then, I was actually woken up kay ang akong mama ug akong papa kay murag nagmatan na sila una. And they went out of the house sa kadlawon. So, ako medyo nakuyawan ko. Pag ko sa of course, normal sa usa ka bata, no, makuyawan. So, ning apong ko sa kana amo ang main door. Unfortunately, wala ko'y nakita. Pagkadugay, nakakita ko og kanang tawo na mura siya og transparent na taas. Pero wala ko makaila. But sa akong kahadlok, ibalik ko sa bedroom. And then, pagkabuntag, akong gistorya na kong mama. Ikaw ma, nalagi ko'y nakita nga tawo gabi, ing-ani ang naong. Ug sa dihang nakurat ang ako ang mama. Kay, iyang gipakita sa ako ang picture sa usa ka tawo siya. Kani ang imuhang nakita. Ikaw maog na siya ma, maog na siya. Sa imuha magunang lolo. You also do paranormal investigations, Sir Michael? Yes, that's our murag social responsibility. We do a pro bono paranormal investigation. And in a way also, it's a way of training our students, no, to look at the world on a different perspective, the spiritual perspective. In a nutshell, Sir Michael, kaning mag-paranormal investigation mo, unsay katuyuan ninyo ni Sir aron kapangitaan o mayong tagkasulbaran, kining mga panghitabo? Okay. So, number one, yun na to nga kanang purpose when we do paranormal investigations is of course, naagi problema ang tag-iya sa balay or tag-iya ang lugara. So, we are trying to answer it in a way nga kanang it can be explained. Unsa man na klase nga explanation. Daghang klase. Depende sa unsay madawat sa nangayo og tabang. Usahay, ang nangayog tabang, mudawat lang og answer nga murabag atong kanang explanation nga murag scientific, no? Naapoy uban nga kanahan sa mga tubag nga kanang medyo kinaraan, no? Kanang mga engkanto, mga duwende. So we give them that explanation. But on the same perspective, it can and will be explained on a scientific level. Sir, sa inyong mga gihimo nga mga paranormal investigation, sir, in your experience, usay mga ingutang murag pinaka-creepy nimo nga kasinatian, sir, while doing this? Okay. So I would have loved to kanang share an investigation, no? Unfortunately, we have to ask the permission of the owner of the house. But I'll tell you one which happened recently in Dalaget. We did an investigation nga ang balay di ay is an old kanang mortuary. Oo. Unya ma-feel good nimo. Igsud nimo sa gate, bugat ang paminaw, inigawas nimo sa gate kay hayahay. So dito gyud medyo na shock ko pag abot gyud nako kanang gikaduha gyud nako sud og balik ang gate ko. Kaysa mosud ko kadiyot inigawas sa pag balik. Another thing is that when we do our paranormal investigations, we also bring what we call an EMF reader or an electromagnetic field reader. There was this one location in the house that we visited, kasi mortuary kay himo naman siyang balay paabangan. So there was this one location nga mas tingala mi nga
mutaas yun ang iyahang kuan, mutaas yun ang iyahang sensor. Na wala man unta. Normally, mahibaw-an na nimo nga nganong mutaas is naay electrical wirings nga loose or exposed or naay open nga TV or something like that. But that place, wala yun siya. Kahoy lang siya. So we were very amazed about that. And when we confirmed with the owner, naagyo daw dito, dapit mas siya sa haganan, naagyo daw dito magpakita nga bata. How do we satisfied sir ang ilang mga pangayoon o ilang mga gusto aron pod nga matabangan nato ang kaning inyong tatag-iya ni nga balay? Okay. Naagi uban nga ghosts or kanang mga multo nga dili na gyud na sila masatisfy. Sometimes you have to do what we call a site cleansing of the place. Kay as I have said, imprints manggod na sila ana nga lugar. Let's say for example, na ay gipatay ana nga lugar. So the last emotion of the individual kay mo linger gyud ana dihang lugaran. So mao nang makita nimo sila dinha, mangayo og tabang, maunay last nga psychological kanang thought gani nga mahabilin ana nga lugar. So dili na gyud na siya nato matabangan. In short, what we can do is psychically cleanse the place. Sir, mubalik ko sa academy, Sir Michael. Unsay reaction nimo moingon nga magic is witchcraft or dili na poy kuan sir nga basin kunog miyembro mo og kulto sir? Your reaction on that, sir? Well, I would say nga kanang when you say manggod og kulto kay that means that you are kanang inviting people, no? Inviting people, and there's a specific ideology that your members have to follow. We don't do that. So karon ang kanang wika witchcraft nga ilang ginaingon or even we do practice that, no? It was actually just revived around the 1960s and 1970s by Gerald Gardner. So kana sa mga na ilang nailhan, but if you dig deeper, it's actually a practice, an old practice. Even probably siguro the closest that we have here in the Philippines is we have the babaylan. No, they are not witches, but they are shamans. Correct. They practice also the same practices of worshiping, sacrificing to kanang God. So parehas sa gyud na siya. Sir, ang uban sir mo claim sad sir nga kanunay sila makakita, kanunay magpakita kanang mga namatay na nga mga loved ones sir ba? Unsa may ayang buhaton na sir? Okay. So dili magid na nato malikayan no nga kanang especially kung moabot ang panahon nga kanang usahay mingawunta sa atong mga loved ones nga nangamatay, it activates a certain part of our brain which is kanang atong ginatawag ang keeper of the memories, which is the hypothalamus. And sometimes kaning mga atong longings, atong desires to see our loved ones would express us seeing them as ghosts. No? So napoy uban nga kanang dili sila makabalo nga nung nakakita sila anang tawhana. But yes, what I'm trying to say is kung naa sila'y makitaan, they have to document it. They have to document it, and they have to look someone who is a paranormal researcher para matabangan sila og explain. Kaya dili manggod sa tanan nga panahon nga ang kanailang nakita is actually a psychic phenomenon. Usahay naabay tay gitawag na naa siya psychological kanang phenomenon lang pod, na atay gitawag na hallucination lang siya. Finally sir, mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon siguro ang uban dili kayo makasabot sa inyong gibuhat sir, pero what would you like to impart to our viewers sir, labi na sa bron nga nag-angat na sab sir kining atong kalag-kalag? Okay. Sa kaning kalag-kalag nato nga umaabot, kung naaman mo'y naaman mo'y makit-an nga mga dili ninyo ma-explain or nagparamdam ang inyohang mga long lost nga mga relatives, dili na siya angay kahadlukan, no? In fact, we need to celebrate it because it's we are celebrating their memories, no? The happy memories
when they were with us. So instead of fearing it, you have to embrace it. That's it. Wow. Thank you so much for your time, Sir Michael. We learned so much from you this morning, paranormal researcher, mga kapuso, Michael Bautista. Thank you, Sir Mike. Salamat, Sir Nico, for inviting me karong buntaga. Thank you so much. Balik po mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso in time for Halloween mga kapuso. Dahil talag saon nga photoshoot, naghihimo ang usa ka organisasyon dinhi sa Sugbo, ang Cebu Gothic Society. Magpakisayod ta kabahin ning talag saon nila nga photoshoot. Makauban nato karong buntaga mga kapuso. Inila nga wedding ug event organizer dinhi sa Sugbo, Mr. Carlo Abakita. Good morning, Sir Carlo. Hello, Nick. Good morning. Thank you so much, sir. Welcome to GMA Kumusta? Regional TV Live. I'm fine, sir. Kamo, kumusta man rong panahon na, Sir Carlo? Yeah, so far so good. So far so good. Cebu events are back. Wow, that's good to hear, sir. Labi na nga, murag apektado sa gyud, sir, no? The past few months? Yes. Yes. Very affected good during the pandemic yun. Taas-taas yun. Maghisgot ta, Sir Carlo, ining sa inyong gihimo nga photoshoot for Cebu Gothic Society. Unsa man ni, sir? Cebu Gothic Society was it's an organization here in Cebu na giporma na siya 4 years ago by Marijo Veloso. So usually kini sila like nag-start gud sila og gamay lang nga group. Like they are aiming for like passion for dark fashion. So basically mag-makeup sila og it's not weird but it's like kanang photo shoot or expressing yourself like out of the box. So wala siya. So kini mga grupo karon nga before 4 years ago gamay pa kay karon nagkadako na sila nga group. And then for the Halloween nga photo shoot, sir, usa ka sa nag-conceptualize, nag-andam sa set design, sir. Sa mga preparations ninyo, sir, sa imong team? Together sa akong team here, nag-organize me on how to make a nice setup nga kanang swak gyud siya for Halloween. So we bring like the theme ang good ato nga concept, a photo shoot is like a dark welcome to the dark world. How is it like preparing, sir, kaning set design ug mga ingon ani, sir, nga Halloween nga mga concept nyo? So yung paghimo nga murag realistic yun ni, sir, ang atong location, atong set, atong mga props? Yeah, number one is you always do the research. Number two, innovate. And number three, I think advantage yun siguro namo because naamang good ni props na daan. So basically, we can really execute very well. Okay? Kompleto naman good. And of course, mag-brainstorming with the team kung saan siya pag-formulate. Again, depende sa concept and depende sa team. How do you make it, kuan, sir, murag look ka ng, unsa man, the creepier, the better ba gyud ang target nato kung ingon ani nga mga photo shoot, sir, for Halloween? Yes, of course. And sometimes also, inyo sa gyud na i-consider if it is photogenic. And it's presentable in the videos. Kaya na may uban good nga sa actual creepy kaayo but in the photos murag kuwang ra. So you need to kailangan imo sa na i-consider good. How is this different, sir, sa mga usual nga mga photo shoots o mga events nga imong gi-organize kini mga ingon ani nga Halloween concept, sir? Yeah, actually before good ko na arrive like as everybody know like na stranded man ko in America. That was last March. Yeah, nauli ko mga last week of August naman. So when I arrived good here, like I was so amazed nga mura kog na surprise nga mura dili naman ni mao ang Cebu, like mingaw na kayo and all. And then all of my fellow suppliers nanawag nga Carlo uy kay Cebu, like there are no events anymore. So mao to nga nag-decide yun mi sa among team nga we need to do more. I mean, kailangan ta maghimo og mga concepts and events or photo shoots na makahatag og joy, fun, and kana bang mawala ang anxiety and depression sa mga tao na Cebu events are back and it's okay to have events. So mao to nag-concept me from, again, kung maka-remember mo, from Mulan to Super Mario to Superman. Na-come out until such time na, oh my God, coming na ang Halloween, why not nga mag-shoot na punta og about kana mga creatures from dark world. And we are very thankful to GMA as well and to
to all kanang netizens na when we did it, like the theme photo shoot, like nakagat gyud nila. And I hope na naka-help pud mi nila na, you know, to relieve their depression. Sir, unsay among angayang atangan sir karong panahon na karong tuiga murag apektuhan ang mga weddings ug mga events, pero hopefully unsa man next year pabalik na gyud ni. Next year is Year of the Ox. So basically, grabe gyud, kayod gyud, trabaho gyud and push gyud. So 2021 will be very a busy year. I mean, mas nadoble ang among clients kay nang movement ang 2020 to 2021. So to all brides and debutants or anybody nga ganahan mag-events for 2021, book as early as now para mas, you know, mas maka-reserve mo earlier. Kay 2021 really is a busy year. Bita, hopefully. Sir, finally, message nimo sa mga nagtanaw na to karong panahon na unsa poy coming from you gikan binasi sa imong istorya sir, unsa may angayan nilang palambuon sa ilang kaugalingon aron sab nga ma-achieve sa nila ang success sama sa imong nakabot Sir Carlo. When you dream big, when you dream big. I mean, puslan man mangandoy na lang ka. It's for free anyway. So dream big because all dreams do come true. So yeah, you need to work for it. And after that, of course, ayaw kalimot na mag-pray. Kay everything good, kung ihatag yun na. Para inyo. Wow, thank you so much for those inspiring words. Daghan kay salamat mga kapuso ang inilang nga wedding ug event organizer dinhi sa Sugbo. Carlo Abakita, salamat. Thank you very much, GMA. Thank you very much, Nick. Thank you Nico, so much. Thank you very much. Sir Carlo, daghan kay salamat. Salamat. Sa Biztalk, nakauban ni Cecil Kaganiha ang Queen of Creative Collaborations, Heart Evangelista, nga nangimbitar nga paminawon kinayang dalit alang kanato iyang bag-o nga single. Samtang nakauban sa nato si Michael Bautista, usa ka paranormal researcher nga usasab sa miumol ining Magic Grove Academy dinhi sa Sugbo ug kung anong gikinahanglan nga pangayuan og katin-awan ug tubag ang mga panghitabo karon dinhi sa atong katilingban. Ug ato sab na ila-ila ang wedding ug event planner nga si Carlo Abakita nga mihimo sab sila karong bag-o ug Halloween photoshoot nga nakapadani sa mga tumatan-aw. Ang istorya sab sa iyang kaagi sa paningkamot hangtod nga milampo siya sa iyang gibuhat karon. Dilip sab kahit ang istorya gyud ni Carlo Abakita sa iyang paningkamot ug karon siya pagka-successful nga inila na kaayo. Gani, by profession, usa ka nurse ni si Sir Carlo Abakita no kay Facebook friends naman jud niya niya. And then karon mo lagi na willy siya aning pag-organize og mga events and weddings most especially. So may na lang kay ni uli jud siya next kay para masikaso ang mga weddings sa mga kliyente. Sa iyang mga kliyente, human siya ma-lockdown dito. Ug nindot sab kay ito yung concept ha sa Halloween nga photoshoot. Pagkanindot kayo og makalingaw no kalingawan ra pud hinuon ni Halloween concept ng mga photos mga kapuso. Busa karong buntaga aduna kami ibilin kaninyo nga pabaon mga kapuso. The Life of the Dead is set in the memory of the living by Marcos Tulio Cicero. Sa mga gusto nga mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimusab sa mga official YouTube channel si GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kay salamat kapuso sa inyong padayon nga pagsalig ug makanunayon nga pag-uban kanamo. Hinaot nga daghan mong nakuhang mga leksyon ug inspirasyon sa ato ang episode karong buntaga mga kapuso. Busa tutok lang gyud kada buntag dinhi lang si GMA Regional TV Live. Hangtod sa sunod higayon kapuso that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy ug keep safe always kapuso.